Muri iki gihe cy'isi ya politike n'umutekano, ikoranabuhanga rya misile ryabaye kimwe mu bimenyetso bikomeye by'imbaraga z'ibihugu byinshi hano mu isi. Ibihugu bikomeye bikomeje gushora miliyari z'amadolari nyinshi mu gukora za misile zishobora kurasa kure cyane kandi zifite n'ubushobozi bwo kurinda ibihugu byazo. Ibihugu nka Russia, China, Iran, North Korea na United States bifite zimwe muri porogaramu za misile zikomeye kandi zihambaye ku isi yose. Russia ifite RS-29 Sarmat, China ikaba ifite DF-41, Iran yo ikaba ifite Korshmaher series, Korea y'Amajyaruguru cyangwa North Korea yo ifite Hwasong missiles, Amerika yo ifite yitwa Minuteman 3. Misile rero si intwaro gusa, ni ikimenyetso cy'iterambere ry'ikoranabuhanga, imbaraga za gisirikare na influence igihugu gifite ku isi. Ibihugu byinshi bivugwa ko bifite izi ntwaro zibasha kurinda umutekano w'ibihugu byazo, ariko nyine hari n'amabanga bavuga ko ari irushanwa ryo gukora intwaro rikomeye kwiyongera, kandi bikaba bikomeje no kwiyongera ku isi, bikongera tension hagati y'ibihugu bikomeye mu isi yose. Kumenya izi misile n'ubushobozi bwazo rero bikaba bidufasha kumva uko imbaraga z'ibihugu zikora balance ku isi hose. Ni mpamvu ibiganiro bya diplomasi, amasezerano n'imikoranire y'ibihugu bikomeza kuba ingenzi mu kubungabunga amahoro ku isi. Twitwa Kigali Post, naho njye nitwa The Green.